bizde şulay geliriz, arttı yaraşsın sizge. Bugün bayram ertenu, gelir suyuya boylar. Gül çiçekleri açılsın suyu yaşaygan boylar. Ayağız, asırağız, her kim özü suygenin. Unutmağız suygeller, bir suyu verilgenin. Ayağlı kulaklar, bar gelgenlerini bugün bizim yaşlılık günümüzge gelgen bar konaklarını karşılamay süyemen. Allah sizge barınızga da katlı sağlık versin, uzak ömür versin ya Allah. Şart kullege cıyılmağa her zamanda da bizge Allah nasip versin. Bugün ayağlı konaklar bizim toy estilege hars uruguz Ahmet Zulfiya. Ahmet Zulfiya. Sizge aytar yüreğlerim kut benim. Yaş saat bolsun, uzağından bolsun ya Allah bugün barda eten işlerigiz. Hak yürekten kutlayman sizin. Meni iş burdaşları olan bir çiğ biz bek süydük gelgendi sizin yaşlılık günügüzge. Ozokta sağlık yüreğman. Ya Allah ta bitmeyen sağlık versin sizge Allah-u Teala. Yaşlarınızın nasibine görüp, süyünüp, ulanıp, gelecek yaşağınızını kurma Allah nasip versin ya Allah. Bugün bizim ekkide cahillege, ekkide gogurçullege, Osmanlı'da, Sabina'da ne yorayıp, ozukta nasipli olsun, tüzelip on kalsın, ulanlı kızlı bulmaşılara Allah-u Teala nasip versin. Gelecekte kop yaşlarda bulup, arıyor, anasına, atasına, babuşka, deduşkalarına süyüp, arıyor, şulardan süyünüp, ulanıp yaşamaya Allah nasip versin. Var yok dost kardeşlere. Çünkü arada kop yorayman ben. Çünkü bizim ayağı cahillege. Насыпи яша калсын, да, Кирилл. Дорогие друзья, действительно, сегодня такой яркий, солнечный, светлый день. Мы собрались по поводу двух любящих сердец, которые свяжут свой союз узами брака. И мы, естественно, вместе с вами станем свидетелями новой дагестанской семьи. Похлопайте, пожалуйста, еще раз нашим молодым. Счастливый день сегодня у них. Спасибо огромное. А нашим гостям я желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Сүйіне яшағыз барығызда сүйіне. Сау болуғыз, баракалла болсын. Действительно, сегодня вы все украшаете наш праздник. И, конечно же, хочу поблагодарить наших музыкантов, музыкальный коллектив, прекрасный музыкальный коллектив. Похлопайте, пожалуйста, за клавишами Солтан Мурат, за барабаном наш Байрам. Очень талантливые ребята. Операторам огромное спасибо. Баракалла. Allah sağlık versin ya Allah. Bizim operatörlere da, bizim muzikantlara da. Sağ olunuz. Bir daha kirinlik yaş saat olsun. Hadi bu senin toyunu açaman ayağlı konaklar. Geliniz, cıyılınız. Zamanı ortasını doldurup koyunuz. Счастья, радости нашим молодым, всем вам, дорогие гости. Приходите отсюда, веселее. Uyga gelgen benim, koluna suyduğu ayak, yürekte suyu olsa, sıralap yürüyaya. Uyga gelgen benim, koluna suyduğu ayak.
по нашим прекрасным музыкантам. Спасибо вам, дорогие гости. Приятного отдыха и хорошего настроения всем.